natwe n'abandi bose muri Nairobi baradusuye, babashe kudusura bose barabashimiye cyane. Mwatubaye hafi ni mu bihe bitari byoroshe, ariko mwabashije kubana natwe mudufata mu mugongo muratuganiriza, turishima cyane cyane. Ndashimira n'abantu babaye mu gikoni hari haruguru aho twakoreye ikiriyo nyine, bakoze neza cyane, bakiriye abantu neza, turabashimiye cyane. Ntabwo twabona icyo tubahemba, ariko Imana yo mwishuri zo bagasarira. Data ndamuvuga amagambo agera kuri 2 kuko ni byinshi. Yatureze neza, twaravutse dusanga turi abahererezi, ariko yatureze neza cyane, yatweretse urukundo, yadufashe neza cyane, yakoze ibishoboka byose aratwigisha mu buryo yarashoboye. Tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Shanga Nyatuza akurikire. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga ngo Yesu ashimwe muri uyu mwanya turimo. Bino byumweru 2 ntago buzabaye byiza. Twabuzemo abantu 2, twabuzemo mukuru wanje, tuburamo musaza wanje. Urumva ko ntago byari byoroshe. Twabuze mukuru wanje ataragira iminsi igera muri 3. Uyu yari muzima, nubwo yari yaje kwivuza, ariko twumvaga ko yakize, nta yindi ndwara yari afite, nuko inzira yari yabuze n'ubundi baratashe. Ariko bwarakeye nawe afatwa n'indwara yamwishe, biradukanga, imitima irikanga. Kubona abantu 2 wenda bapfira umunsi umwe niko nabivuga, ntago byari byoroshe, ariko ubona umuteguro w'Imana. Shimye Imana yuko Imana yabanye natwe ikadukomeza kugeza uyu munsi. Imana ishimwe. Cyongeyeho nshimye Imana yuko barangije bomba ari abakristo. Hari umuntu wampamagaye arambwira ngo hano ntabwo nari muzi na buke, arambwira ngo se ko mbona ubabaye, warabaye ufite agahinda kenshi, ngo wabuze abavandimwe, ngo se babaye iki, ngo bapfuye. Nibaza iryo jambo arikuye kandi ntamuzi, ntaramuvugishije. Arambwira ngo wigira ikibazo, ijuru ryarabakiriye. Pita mpumurika numva yuko bageze mu ijuru. Ukuri Imana ishimwe yuko bageze mu ijuru. Nubwo imibiri twambaye izayikanga ikabara, ariko hari ibyiringiro yuko tuzababona. Reka mvuge ndagiraho bukeya. Ndagira twabanye ndi umwana mutoya, tuja kwimuka, tuja muri Zura. Iyo arasigara asigarana na se wa dada uri uvuye kuvuga. Niyo mpamvu yavuze ngo yabanye na se muri kimwe cyose, nuko twari twimutse asigarana nawe. Bukeye tugarutse, nge naje mbere yuko abanyabzura baviriye, naje mbere, nagezeyo. Ndagiro uko bamuvuze nukuri. Ndagiro ari imfura, yaragira ubuntu bwinshi. Wageze ugere wiwe akantu kose akumva yakaguhereza, ako afite kose akumva yakaguha. Uko wabona hari ukuntu yabuze nk'ukuntu akugenza. Ndagiro yari imfura kandi yari umukristo. Cyo ndagihamya, n'abandi bagihamije babanye nawe imyaka myinshi. Ndagiro yari umukristo. Nukuri abantu bose babihamije yuko hari Imana yamwakiriye kandi ari umukristo. Reka tureke gukomeza kuvuga amagambo tuyasubiramo, n'abandi bayavuze, n'abandi baracyayavuga, ariko reka nshimire imiryango
Bano bavandimwe bamaze kwitaba Imana, ni ukuri ntabwo byari byoroshye ariko babyitwayemo neza kandi birakunda kandi bigenda neza. Ndagiro yarangije atari mu rugo iwiwe ariko hari i Bujumbura, hari abavandimwe kandi hari n'abana be, bamukoreye imihango yose ishoboka kandi bamushinguye neza, bamushingura mu cyubahiro, turanezerwa n'imitima iranezerwa. Bamushinguye neza, yego wapfuye wese ntazagaruka ariko ubona umubyeyi wawe bamushinguye neza uzamvuguwe neza. Ni ukuri baramushinguye neza, abantu bose barahaba kandi bamugenzereza imihango myiza, bamushingura mu cyubahiro uko tubyifuza kandi niko byagenze. Imana ishimwe. Ndashimira mwacu mwasogokuru Amarembo, bose barakoze, barahagurutse, barakora kandi bakora nk'abikorera kugira ngo kino kiriyo kigende neza, kuko cyabaye ahantu henshi. Hari abaramushinguye mu Bujumbura, mu Bibogobogo bazagisoza, ahandi hari abana be bazagisoza, natwe twagishoje, na Canada bazagisoza. Rero ibyo byose murumva yuko hari ibisabwa kugira ngo hose bigende neza, ariko barabikoze kandi byose bizagenda neza. Imana ibaho umugisha. Kindi nshimiye uko Batema, ni ukuri umuryango mwiza wakoze neza kandi ndabashimiye. Imana ibaho umugisha. Ndashimira Abanyakarama muri rusange, bose barakoze. Karama n'umuryango mwiza uratabara, turafatikanya, buri kimwe cyose kikagenda neza. Ni ukuri abaraha n'abataraha bumve ko mbashimiye. Imana ibaho umugisha. Ndashimira abantu bose ba Kasarani kuba ibingibi bibaye, baraje baradutabaye. Abantu benshi bageze mu rugo narababonye, guhera mukuru wanje n'uwapfuye mbere baraje, abantu baradutabaye ku bwinshi. Ndabashimiye. Imana ibaho umugisha. Hanyuma uyu nawe aza gukurikiraho, abantu barakomeza. Mwagize neza, muzahorere n'abandi gutyo kandi ndabashimiye. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri bano bana biba numvaga biteye ubwoba ariko mbona bakomeye, barihangana kugeza uyu munsi. Rero nabo ndabashimiye kuko bihanganye bagakomera. Imana ibaho umugisha. Nashimiye abantu bose muri rusange, turere twose, abantu bageze hariya bakadutabara tukabana icyumweru cyose. Imana mu ijuru ibaho umugisha. Ikindi nshimiye n'iri torero badukoreye imihango yose y'itorero. Ni ukuri mwagize neza, turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Twakomeza tukavuga byinshi ariko reka tureke gutegura umwanya. Uwo ntashimiye ntabwo ari ikindi, wenda hariho n'abandi bagiwe, hari icyo yakoze, ariko umuntu wese wagize icyo akora kugira ngo ibintu byose bigende neza ndamushimiye. Imana imuha umugisha. Nubwo tuvuga gutyo tugifite undi murambo muri morgue, ntabwo byoroshye ariko nyine twamenye Imana, turi abakristo. Kuko bino byumweru bibiri njye numvaga ko hari ikindi gisura kuba, ariko kuko ndagira apfa, hari umuhungu wari urwaye kandi cyane, twabonaga ndetse ko ari we ushobora gupfa mbere yiwe, ariko Imana yigira umuteguro wayo. Iyo ni Imana, ntabwo ari nk'umuntu. Iwe aracyahari ariko ise ni umubanjirije. Rero kuba ari ise umuyanjirije, Imana ihabwe icyubahiro. Rero mu kurangiza ndagira mwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Reka nanone dusabe muziki nyamahanga nimanya naye
atambuke nawe agira icyo avuga. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndashaka ngo asa atambuke na madamu, ariko bakabonaje ngo batubise. Imutubise. Oya. Umunyabibogobogo wundi wese utari umunyakarama ahaguruke. Na pasiteri Kibogoro na Kamikazi. Abanyabibogobogo baje, ariko baje. Abanyakarama mubareke bicare hasi, bararusha. Reka tugume tuvuge tubangagura kugira ngo dutange umwanya dushimiye Imana yo mu ijuru yateguje ibirori byayo. Twebwe ntitwobiteguza, twari dufite ibindi birori twari turimo by'umubyeyi wadusize kugira ngo duteguze n'ibintu byashobokaga, ariko kuko Imana ari inyamaboko irabitegura. Aho tugomba kwishima, nta bundi buryo tuvuga. Simvuga amanyana yanje wandagira ngo muhere kure, abamuhereye kure mwabumvishije. Wosubira mu ijambo Kamikazi avuyemo na Kigogoro bigashoboka. Njewe ndavuga umubano wanje nawe dushingirana. Mwumve ndagira uwo ari we. Ndagiro yari imfura, yari umugabo uzi gutera igitego mu rucunduru, atirwa gica mu ikona. Ndagiro nagiye kumusaba umugeni, maze gushika arambwira ngo wagize neza kuba waje kumusaba umugeni, ariko ndashaje, ngiye kuguha amanyana yawe. Umuhungu wanje mukuru ntari hano, murumuna we niwe nguha. Ahamagara Musirimu aramubwira ngo uyu mugabo yaje kudusaba umugeni, none guhera none sinzaja munka, sinzakosha. Wowe Musirimu uhaguruka uhagarare ubane n'uyu mugabo ukoshe. Mwanyamurenge ntimuzi ko bigoye, kandi uko yavuze niko byagenze. Manyana yanjye twakoshanyije ni Musirimu. Ndagiro yari imfura, yari umugabo mwiza witonda utagira amahimba, mwiza pe. Ashaka umugore we witwa Rena, abamuzi mpagaranye n'abanyabibogobogo hano bovuga ukuri. Abasita babyaye Rena, Imana ibaheze umugisha. Rena ni intwari, Rena yigira amagambo make, apashije, atakwazaza, adakora ku muntu. Tubana neza, tushingirana neza, dutandukanywa n'ibita. Ejo bundi Ndagiro ararwara, batubwira ko Ndagiro yarwaye, araza arivuza arakira. Amaze gukira, ejo bundi Musirimu arampamagara arambwira ati muzehe yasuye kurwara kandi yarwaye nabi. Ndamubwira ngo umugabo w'imyaka 80 ntazaja muri koma ngo akiri. Dutura iyinga ryose ryashize, twari tuzi ko Ndagiro batubwira ko manyana yapfuye, yahwere, yarangije. Ngo bije kuja niyinga umunsi mabukwe yarangirije, isaha yarangirije. Musirimu arampamagara arambwira ngo muzehe ararangije. Twiza amayingane mwacu tudasenga kubera ibibazo twahuye nabyo, ariko hamwe n'Imana ibibazo sikarande bizashira. Abadaye batubona duterana tuzaterana. Dushimiye Imana rero ku mubano wacu na Ndagiro, ku mubano wacu na Rena. Baduhaye umwana wabo, umwana mwiza, umwana muzima, umwana udakwaraza, umwana udatumbisha, wa muco wabo. Muhore hari abari mu kuzana bakazana ibibazo. Njewe nta kibazo ngira, kandi uko mbabwiye ukuri kw'Imana. Tugira umukazana warerewe Kabera, kwa Ndagiro hari Kabera, ufite uburere bwiza, taza tugora, tubana nawe igitondo n'umugoroba. Shimiye Ndagiro ku burere yareza abana. Imana imuheze umugisha. Murakoze. Arakoze mzehe, mwike hasi. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 6 n'umurongo wa 40. Kuko icyo data ashaka ari iki, ari ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera
ahabwa ubugingo buhoraho, nanje nzamuzure ku munsi w'imperuka. Amen. Bwana asifiwe. Mpagaze hano kubwo kugira ngo mbashe guhamya uyu musaza wadukuwemo. N'ubusanzwe iwacu niko twageze tubikora, babikoze nk'uko twageze tubikora tutaraza, kugira ngo bavuge ijambo ry'Imana babwirize, babanzaga kuvuga umuntu uwo ari we bakamuhamya, hanyuma umubwiriza w'ijambo ry'Imana akabona kuhaja kandi akahaja afite icyo ashingiyeho. Ariko sinabimenyaga niba ari ikizungu, bari mu kubanza bakabwiriza, bamara kubwiriza bakabona guhagurutsa umuntu ngo nahaguruke ngo avuge ubuhamya. Ariko ndanezerewe kuko mubikoze nk'iwacu. Kiroho iravuga ngo umuntu nahamya umuntu uko atari, ngo biza bigabanya ubuhamya bwiwe. Iyo umuntu ahamije umuntu uko atari, bigabanya ubuhamya bwiwe. Abantu bari mu kujaho, hari uwo baje ati se ko ntawe uraje hariya ngo bavuge kuko yari mubi. Bati umuntu wese upfuye baza bavuga ngo yari mwiza, umuntu wese upfuye bakavuga ngo yari mwiza. Ese ko nta muntu baravuga kwa kundi twari dutuye tumuzi? Sinzi niba ico kibazo ari njuzo kibona, ariko ndagira ngo nabandi baza bakibona. Hariho umugore umwe, umubyeyi umwe, bari baramuciye ngo ni umurozi, ngo bamare kumuca ngo ni umurozi, ngo buce baramubabarira, baramureka asubira mu muryango, ngo buce arapfa. Ngo bamare gupfa ba nyirawe barahaguruka baravuga ngo mu muryango nta wundi mugore bagiraga mwiza ngo nk'uyu. Bavuga ukuntu yari mwiza, bari baramuciye ngo ni umurozi. Noneho hanyuma muramu wiwe aravuga ati ese kuriya bariko bavuga ni naka wa wundi wacu cyangwa n'uwundi? Muramu wiwe ukurikirana n'umugabo ati uriya ni naka cyangwa n'undi bahaye bavuga. Abantu bari mu guhamya bene uko kuntu, ariko biza bigabanya guhamya kwabo, ubuhamya bwabo muri kiroho buza bugabanuka. Mpagaze hano guhamya Ndagiro Zikiyeri. Twabanye kuva mu mwaka wa 73. Twamanutse tuja mu Bibogobogo muri 71. Kamikazi yari yonka, sinzi amezi yari amaze. 72 abanyakarama baja ku mugorore. 73 Ndagira aramanuka aradusanga. Kuva muri 73 kugeza none, nza guhunga nza nasezeye Ndagiro aransezera, arambwira ati genda neza wowe uhunze, ariko uransigira ku ifaranga, nushika kadogo azaziguhereza. Urumva kuko nabanye na Ndagiro, no kuvuga ngo imyaka maranye na Ndagiro ni imyaka 52 cyangwa ishira imyaka 53. Ndagiro ndamuhamya mu magambo abiri. Ndagiro ijambo rya mbere, iyo myaka yose twamaranye Ndagiro yari imfura pe. Ibyo mpaye mvuga umuntu wese wayibogobogo arabyemeza ko mpaye mvuga ariko kuri. Ntawe twosohoka ngo ambwire ngo niki cyatumye uvuga kuri. Ndagiro yari imfura, Ndagiro yari umunyabwenge, Ndagiro yavugaga yitonze. Iyo myaka 70 hari uwo ushobora kuvuga yitonda atari imfura, ariko muri iyo myaka 70 Ndagiro ayimazeyo. Muri iyo myaka 50 yose Ndagiro ayimaze ataraburana urubanza na rumwe. Kandi abafite imyaka 60 mu Bibogobogo hano ni bakeya. Abantu benshi nabo munsi y'imyaka 50 ukamanura. Iyo myaka yose mvuze abakuru banduta nkabanye n'abazabagabo na Pasteur Yoheri, ko Ndagira ngo none niwe banduta, nabo nabahamya ko iyo myaka yose twamaranye na Ndagiro tumubona Ndagira atigeze aburana urubanza no munsi no. Ndagiro yari imfura kandi cyane.
Ndagiro yabonaga ijambo yakubonaga ijambo ntiyageza avuga no muri Nyarwinshi. Ndagiro yakubonaga ijambo yaracecekaga akakongorera, mwasohoka akakubwira ati iriya jambo nubwo byageze gutya ariko byari bigiye kugenda gutya, cyangwa iriya jambo wavuze gutya ubo warivuze gutya. Iyo niyo yari imiterere ya Ndagiro kugeza none. Ndagira ashakanye na waba jewe twari turi kumwe umunsi nimba yohere yibuka yashingiriwe umunsi umwe na Munyakazi wa Gishwaga. Munyakazi ubwo yari muri buramushome nyinshi yaravuye Kabera. Uwo munsi yirirwa bashingira Semagagara uko ariko abashingira Munyakazi akuzuzwa, yuzuzwa bishekerwa akagenda akamwisa ati nyabuna iba nkuwitonda. Kuva ico gihe rero kugeza uyu munsi nabanaga na Ndagiro kugeza uyu n'umwana we w'umuherezi. Murumva kuko Ndagiro mpaye muvuga muzi. Ndagiro yari umuntu mwiza, Ndagiro yari imfura. Turakura tuba abagabo baduheza inshingano z'ubuyobozi. Ntiyari umupasiteri ariko yaratwigishije. Novuga ngo mu baduhaye inshingano z'ubupasiteri z'ubuyobozi bw'ikanisa Ndagiro nawe yararimo. Hari umunsi umwe yatubwirije twabanaga n'umugabo umwe ngo ni Manderene, aravuga ngo noneho ngo avuze nkamutanga. Yari umukirisitu, nta munsi umwe ikanisa ryicaye aya mpaye mvuga ndayahamye mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana, kandi nishimye kuvuga ngo nze guhamya Ndagiro kuko mpaye muhamya nta mutima uhaye undega, kandi iyo umutima utaducira imanza tuba dutinyuka imbere y'Imana. Atari kwa kuvuga ngo kakandi ngo nubwo mpaye mvuga gutya bagasigiriza, simpaye nsigiriza imbivuza imbere yanyu n'imbere y'Imana. Nta munsi umwe muri iyo myaka yose bavandimwe bateraniye hano mwese, nta munsi umwe ikanisa ryicaye ngo ryige ku kibazo cya Zikiyeri. Haba n'umunsi umwe ngo bicare ngo bavuge ngo yavuze gutya, ngo yagenze gutya, ngo byagenze gutya. Oya, Ndagiro yari umuntu utunganye. Ejo nabajije abantu biwacu bari Bujumbura, barambwira nti mumbwira amakuru ya muzehe. Barambwira ati amakuru ya muzehe yararangije, bayisake barashitse, bashitse ku manywa ntibaratubwira amakuru, bavuye kumushingura. Mvugana n'abanyabibogobogo ndababwira nti se none uwo twaganira ndabwira nti se kuriya muzamuvuga ngo se ngo hari uko yavuze. Uwo nabajije arambwira ngo se ngo kuri kurabaza ngo Ndagiro ngo hari uko yavuze, ngo Ndagiro umuntu yobaza ngo hari ikintu Ndagiro yavuze. Ndagiro yakiranukiye Imana, yabanye n'abantu neza, yakoreye Imana nta makemwa ku kantu kamwe na kandi, mu buryo bw'umuturano, mu buryo bw'ubunyangamugayo, mu buryo bw'ikanisa, nta kintu cyose Ndagiro yagize amakemwa. No kuvuga ngo Ndagiro iyi Imana izamfasha ngo nzapfura urupfu nk'u Ndagiro. Habe nanje uhabivuga gutya nari umupasiteri wiwe, ariko sindesha na Ndagiro. Sinzi ko nobona ubuhamya mu banyabibogobogo bungana nk'ubwa Ndagiro. Iyaba byoshobose ngo nanje nzapfura urupfu nk'u Ndagiro. Ndagiro yari umukiranutsi w'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana ngo icyo data ashaka niki, ngo nuko witegereza umwana wese akamwizera ngo ahabwe ubugingo buhoraho, nanje nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Ndagiro yizeye Imana, muhumure mwese umutima mu nda, mushayaye muririmbe, iwacu ni mu ijuru. Umunsi w'imperuka ubwo impanda izavuga, Ndagiro nawe azazuka uwo munsi w'imperuka, kuko yarukiranukiye Imana, yakoreye Imana, nta macenga, nta yandi. Arya macenga tubamwo rero, kandi birabanejeje ukuntu mpamvuga ubuhamya bw'uwo muntu. Tuvuze ubwo buhamya rero bw'uwo muntu, uzugaruka wibaza uvuga ute se ko ari uko bamuvuze njewe se. Uwitegereza uwo mwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanje nzamuzure ku munsi w'imperuka. Imana ibaheze umugisha, muhumurike. Ndagiro yagiye mu ijuru. Murakoze.